Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Chinthong EPHLC CC Committee atuma hinpen executive meet ke pedopon lakha ke thom Chinthong constituency ke paro amsera hi chialong all party hills leader conference Chinthong CCRO atuma hinpen non kiwangji phai kuni ni phai trainer ke bani mass training lopen awareness program ke deng ponchi aphan executive amai kang ni pon lopen bang so long ka cheparai pon laki non kiwangji mass training lopen awareness program ke deng ponchi along Chinthong aradatum EPHLC aphat aning kang sam atung bang suri susera atung kachepok donji aphansi chisik ding si dolo pusi nang pachini dun lapen bang sorni Chinthong hawaralo EPHL siaphan ki kroyara atum an kachitong pet bang so mai aliralon pen pachon pameji aphansi Chinthong EPHL CC committee akong chunbang chonro teron ahin pen chuning ripon pedo wathatang sopen hemari bongru Karbi Anglong news Pini metum women wing tum nonadak Chinthong along sisi atu melong pen sisi atu melong atu women wing tum ta nang Chinthong don lo asu executive ki dua putak apa non kiwangi tarik cleaner cap mas joining a meeting ki pedu ponja phan nilitum Chinthong women wing pen ta an ke hala sorni itum Chinthong don po lapen ke jir po tum anta nang Chinthong tum duji hasorni na ke join dia tum do uji lapen ke central tum phanta chuning rilo lapen ke LA women wing tum phansita alang li tum ta un an pen nang Chinthong dia phansin tum hin phanta chuning ri don lo mahin pen kemang dolo nili tum hala sorni ke nili tum kaduk we pen nili tum Chinthong dun pet dan nili tum bang haru ini tang pru thomarat an tum Chinthong anji ngam tum sor tum de nili tum sorlo asong pen lok tan nili tum bang haru si bak duji asa workers atum pen di phorong sopi along dharna kang nipot pini niphai ner kepani di phorong sopi Samson Singh ti Amir Biri atheng no along asa Karbi Anglong committee atum chepatir pi ponsi state dharna nationwide general strike kang nipon alang li tum pen ajak ding klui ke hangpon kichun chereksi bangso dharna ing niponang koklo pusi jongpon Jasimet asa tumpen ke hangpon mati ke jongpon ke ajak ding klui pen ke hangpon 500 arniwang incentives nang pinangji leprosy patient asa workers increment arniwang 75 pen 300 nangji asa workers atumaphat thir thep aboreng nang pinangji lapen achiklo jonwang 21000 nang pinangji asa workers atum ke hang lapen asa workers atuma phan appointment letter nang pinang pajir nang jipusi bangso state dharna nationwide general strike kache songasai kideng pon pusi pachini pon news text report Karbi Anglong news KAC 246 session kangni pon pini Phaikuni ni pioneer Keparni Karbi Anglong Autonomous Council session hall along 246 session ing niponlo Session ing ni deadpen Perangki angno Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen ke jaipon ke Karbi Anglong lo Karbi Anglong police ke chengsi bang pharohini aphan dopon po pusi alang lipen pangdak ponglo news text report Karbi Anglong news aja kong ebo cuman po dapat do jikoni ki Karbi Anglong jurisdiction angge jona mane ke chok che karbu kang yi phar ramnya lagi dah itu nggak ada asam government police kan tidak pernah ada lagi. Lagi itu Karbi Anglong Autonomous Council dan andal lagi. Dah home department tu produk kan. Masukkan sini itu yang si mana panjang si kecok dia pan arona teng dan paling sign naik kita. Dan itu Karbi Anglong Autonomous Council dan si lagi klaim. Ela village court pen la soko tengah soko kecil abdo ko bosan. Kacir abdo ko non village court ke non itu ke di na tum sini lo. Lah, kalau itu nonanta pada saya customer court itu yang sedang judicial court dan district court dan only belong to itu bangke lampu high court only belong to supreme court last first scale itu customary court bangke lagi si bang non ko taxi tiar nahi itu tiar system na village court to onda itu mla rong asar untuk
ada dopo habi ada na tum dopo ada sisa kita dopo masih ada tangde pen na philo pulong ten ke abang ke ada kuni pulong de ke district court bang kota ke district judge dopo judge pen dak de pen da une pulong de la so pc tum district court lo judicial court people la so ke ko refer to ko high court refer ko high court ne pulong de la supreme court la so prang e tum jo anma itu mangbong ini Karbi tum ke sinen ke lo mane kang hi ke ne pen cheng lok kapre ga ke chok si adai ke to ana sayang dengan ke lake ile tu melong ke lake village court along se perai ko ala dak na police do police lang requisition hang nai di council of police requisition hang lo police di ala mamuni phan mane phan areas di beng nai prong de la ko ala tu mana ala das atum ben se requisition do ke la se beng अच्छा सर जो सी चुन टेक के चिंग से बेस के बैंक को अंडा दी ni tum ke ching se bes ke dang haroni si thi dang haroni sa advertisement tipo na tum chin da song training kan ta tum dupi abran ki NB KPF plus la pen ke ko UPDS la pen ke song frog helicopter militen tum la tona si pangum pet pun kolong ke sirket lo am struggle ke kan tum dia si KNB KPF UPDS arta pudun dulu bu Oi pun dia thai lah. Thai bang itu kau Apa bang tu lah. Tapi hala tum tanggal long telas ke klaim bang ben principal ke asama chief minister bang ko elo la sobil ban no la pen. Hele ta me la tum ke nam awar sai ta na. Hele ta bong haru ini ai le atun nang pinai. Hala kan tum ban aprang ni tum suci nam nai ma ko. Nono bang alang wargili tum bana ko baje. Hele ta na ma. Ini nang bang pukul jalur from dapat kita ketok alko ki si polis campur Sir, ison lama lah. cara tu mana bang ke non bini la kita la ke budget long ke tang ini son dia ru talong ke longi non bang ke bini ne son dia se ko mo sam lam tha so salary bang non mana ke li ye pansi ka boli pansi ne claim mo prabjin ke long ye pansi ne bol ko Thank you sir Virwar ciru rong hang lapen men terang arong atau war kimi medada jok rada tum kidam kebang kasiksa Mahamaya constituency ke parlopon dena rong ahithi pen ke hello kilometers kepso se Virwar hawar ciru rong hang lapen men terang arong kidam kebang atau war pi kilometers ke thom so se ajak ke hello thek tika jok rong ni arong arada tum chingrum ponsi amina khiadat chepadam ponsi to war kachisamar pon pusi nilituma pherang kepen birta nangpali Karbi Anglong angkang pialong non kachari bom BJP sarkar nang chari pondet pen parivartan alam thi rat angno pachini ponsi parivartan atomon pajaponlo bon sitame Mahamaya constituency angkang arlo kido virwara hawar chiru rong hang lapen men terang arong atowar pi kilometer ke thom so se jaga bangki ningkan pho pardet phita bangso towar pi aphan thangnat kelangpon ka bedata joksi rongni arong aradatum kedam kebang kasiksa kethe dung ajok amina khiadat chepadam ponsi towar pia bangki longli chithok ponsi sai chiklem ponlo bon sitame lapuson aphong chisemar pondeta phita langke thea por lote towar ke phangno era jok towar pia bang ke miang thek avedalo lasi prabjin pen ke thirthip lapen towar nangsemar pipon tha pusi ningje pon KACCM Dr. Tuliram Rong hanga phansitami lapen Mahamaya constituency local MEC Lunsing Teron atoma phan kachoningri pedopot News Text report Karbi Anglong News Karbi Anglong arlo digital media anso se ke pangtang chia phan Digital Media Union of Karbi Anglong angkang sitami pherang ke klema phai bad bom lo lapen la song bo digital media klang bom si la son si Digital India pusi paman pon son lo la song bong pen Karbi Anglong sitami la anso se digital media anat ke pon chia phan pura dipu hambi restaurant hotel along Digital Media Union of Karbi Anglong po amhang pathek pon lo
Lasso Digital Media Union of Karbi Anglong kelang cari ponji aphan pura kadukawi chidon sarpen mai phuarpu prasanto rong hangaphan arpu pek ponsi Lasso along kongchun bang rangsina tiso aphan pek ponsi kadukawi claim bang atuma phan arpu pek ponsi Digital Media Union of Karbi Anglong po amhang pathek pondo pusi kebang chilang arni pherang ke claim bang atuma phan aprang ke ponji lapen rada phan a hokpet abirta pachitak jia phansi kemang pedopondo lasonsi kosonsi pherangki enat kengkam kachijoralong mesensi rada phan ki claim ponji aphan chingki chithanpon bangso Digital Media Union of Karbi Anglong along kadukawe chitong sar apherangki atum pen anisan chora pet mesen pen sayang ding pechunpo News Text Report Karbi Anglong News to digital media union of Karbi Anglong amhang pathek lo laso asong amhang pathek na ko bangala pono nilitum digital media kisung ke boy topik asilaso kisung ke boy aphan nilitum chesong iphan kisung ke boy long am nilitum kake tora pet pen aso kisung ka chesong iphan si nilitum piniso amhang asong amhang pathek pona ko lo asi laso song long nange do dunde tum am sitame dak nang itu dun pen laso sona patang pen itu la digital akisung ke boy long an mo eprang ke long sitami nang cerap itu dun erji phansi ni chuning lo lansi intol kol kardop Dokmoka Thongnok Be Kolai Chalong Road Safety Apathak Awareness Camping ke Pamanpon Road Safety to Life Puat Hippie and Ponsi District Press Club of Karbi Anglong Lapen DTO Dipu Karbi Anglong Atum Pinangan Arnipen School College Along Road Safety Apathak Awareness Camping ke Padopon Bom Wang Bomsi Pini Dokmoka Thongnok Be Kolai Chalong Ta Bang Sosai Ding Ponlo Pini Pai Kuni ni Pai Troxiarni District Press Club of Karbi Anglong Lapen DTO Dipu Karbi Anglong Atum Pen ke Patir Pipon Along Dong Mukak Press Club Lapen NSS Unit Thongnok Be College Atum Chirab Dunsi Dokmuka Thongnok Be College Along Road Safety Apathak Awareness Camping Pedopon Bangso Cherok Tokamai ke Pedopon Ahu District Press Club of Karbi Anglong Kongchun Bang Danielson Be Ahin Pen Haladak Lokachari Dun Student Atum Aphan Bite Cart Lapen Cycle Anta Kingpen Kedam Kachirinang Jiaro Apathak Pinangan Hapachini Pon Lapen District Press Club of Karbi Anglong Labedisan Sonju Bora Ahin Pen Sitame Gari Motor Quebec Arona Mukhang Apathak Than Pon Lapen Bite Quebec Helmet Kachok Akinang Sodalap Than Pon Anpon Car Quebec Atum Sitame Seatbelt Kachethon Mate Kachelobay Akinang Sodapathak Ardido Japen Than Pachini Pon Labangso Road Safety Apathak Chirok Mai Kipedopon District Press Club of Karbi Anglong Akong Chunbang Danielson Be Idisa Mati Sonju Bora Rap Chunbang Vivian Longki Rongpi Dongmukak Press Club of Maipu Korsing Rongpar Kong Chunbang Semsing Ingti Dihin Rimbang Longkiram Teron Atum Pendanglok Dongmukak Press Club Lembang Puatum Lapen Thongnok Be College Along Professor Lapen Staff Atum Chitongdun Samilang Sopen Longbang Morningti Karbi Anglong News যথেষ্ট এক্সিডেণ্ট হয় যে সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে 1,50,000 মানুহ প্ৰতি বছৰে পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছে গোটেই দেশতে আৰু আমাৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে জিলা প্ৰেছ ক্লাবক এটা দায়িত্ব দিছিল যে স্কুল কলেজবিলাকত বিশেষকৈ নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত থকা স্কুল কলেজবিলাকত আপোনালোকে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰক তেওঁলোকৰ অনুৰোধত আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়ত এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছোঁ আজি আমি কাৰ্কক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল জেংৰংপি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল লাংহিং পামগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু এই দকমকা কলেজত এই অনুষ্ঠান কৰিলোঁ যে পথ সুৰক্ষাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মখিনি মানি চলিবলৈ আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এতিয়ালৈকে এই বছৰ 53জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাত যোৱা বছৰ 60জনৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে এইটো কেনেকৈ আমি কমাব পাৰোঁ যে সেই কথাটোৰ কাৰণে আচলতে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমটো কৰা হৈছে আৰু এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে প্ৰফেচাৰসকলে আমাক সহযোগ কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিম যে কাৰ্বি আংলঙত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাও কম হওক আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যাও কম হওক এইখিনি সকলোৱে মানি চলক ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আজি পথ সুৰক্ষাৰ ওপৰত যিখিনি সজাগতাৰ ওপৰত আলোচনা হ'ল এয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত জনসংখ্যাৰ বহুত ভিৰ হয় যিহেতু
পিকনিক ছিজন আহি আছে গতিকে এইখিনি সময়ত আমি অলপ পথ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত বা দুৰ্ঘটনাৰ ওপৰত হ'ব পৰা সম্ভাৱনাবিলাক আমি যদি ৰাইজক জনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি মানুহৰ জীৱনখিনি বচাব পাৰোঁ এই চেগতে মই সকলো সাংবাদিক কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত এনেকুৱা সজাগতা শিবিৰ পাতক যিহেতু এতিয়া পিকনিকৰ ছিজন আহি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু বাইক চলোৱা বা গাড়ী চলোৱাৰ যিবিলাক দেখা পাওঁ ৰাস্তা ঘাটে আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেদি যিটো 4 লেন হৈ গ'ল আমি যোৱা মাহতো 2-3টা ঘটনা চকুৰ আগতে ঘটা দেখিছোঁ গতিকে ঘটনাবিলাক আমি কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ মানুহৰ জীৱনখিনি গতিকে তেখেতসকলে এনেকুৱা এৱাৰনেছ কেম্পেইনিংখিনি আগবঢ়াই নিয়ক ধন্যবাদ